khua ding in jong Thumantam Akang-A Mihat hoti EimiTimeseditorial kun Thumantam anangai kinu hiti malai chun pasar silkal hat su kho hat changpo hat ho chu Mihat in anaki hen abana Mihat na ki ho chu buntul kho hat mi to kidal hat pin pi ban gol han ho chu Mihat tin anaki hekiri sule chu chilai phat a Mihat a anaki hekin ho chu tournament phat le football long shoot pe hat ho shot put long jump kungkal kitia han ho jong chu Mihat in anaki hekirun mi hon anaza jil hewi abanin boxing team boxer ho ahong hikidun sepei gaponga compania but battalion chen boxing hin sudo ho chu suti ahong pot phato jong le anung zui ding mi an jing hi hijiphat laya Mihat ho chu gunda jong akitivin party system a anachi jiu hi tuchiphat laya boxing suhan ho chun ahung po do phat le in sung kholai hi han hoilai hi jong le hutha lo na mi chunga an chu je un Eimi society a hin boxing hi mi hon ane thim powin tu khanga boxing hi in chen sim na thei ahung hi phara min a hin he thim pandanin akilangi boxing ahung popular zo chun martial arts ahung walut kidin masanga agolpa masanga dingzo lo pa jong chu martial art athip jin hoi thailo khat ahung so da in tu masanga bangol hat hat a hat ki sei chu athim thim a hat hat ahung so do kidin hat ding de nan a kho in martial art training a hin bolun hi martial art thip na chu ja bol na achangun mi hil ding in mi hon a ko le in sumle pailo ne in ahung pang thei tai chule kala chakhat a hin gang kiti an kidin hichi gang ho chu party in akidal jiwin mimala hat jong chu tibe sia ki sei taloin gang tamle hlom tactics thiple thiplo ki ka in anaki vejin tu ni chen jong hin hoilai gam hi le hichi gang hi a thip di nai poi gang hi organized party khat an hi jiun gang member ho ki ka chun lam chum chuma ki thu khom na jong an nei jiwin a phat na tam ta jong au mi na hi ahin la gang hon abol pi piano chu thaneina gambung ti chu jurisdiction ananeyun ama jurisdiction chu gang dangin ahin kal ha le kina ading kidal ding chu a hijingi chule gang ho chun fighting zone an nei kidun fighting zone a chu akisu to le adang umlo kidal ding chu hijing a hije in akisu kha akitong kha jong an jingun ahin khu chan lo jong an ji na hi hichi gang group ho chu gunda system to ki khibe se lo an hiwi hichi hat na chi chum ki sei ho jong chu abe a hidi pun achi sa kumsom thum vela pat tu khanga hin thingnui ahung do kidin tu masanga boxing street fighter martial art team ho sang sun me thermin a hin ki choile a hat pen asu do kitta na hi aloi agul to kidal na an hat mo pen pa jong chu thingnuya ahung lu na thal a hin ki dop phatin atu atang a hin bol pan kitan ama kyu hilo aloi le agul chule ain sumi te kisen ama ja mila hung ki hat sa an kitta na hi gam kai kha ka chi kha na mun khana chun thingnuya pang ho sangin ain ko te akili sa zawin koi zo chu thingnu hiu ham her khan ha sal hei aki sei he pa hung bung ta din atia thingkia apa gul khat dei moje ma ki jemna hausale hobung lam kai jong ki mai za tu na be hila ki jemna khang chu an kiri na hi thingnoi ahung kit wangla phatin aban ahung chal bein amahole ki kap tu na khang khat ana chil hakirin koi zo han hiu ham ti wang sei ha sal he in ti kumzabi somnil khat na ahung thun to ki thana tu khanga Mihat a seiding ho chu thimjin na lampanga jong sunlal ding hilo sarkar na tong khal hi jong le ama lunggel ngei tu na ko na gunchu ta sumna asim na ti chu entrepreneurship lampanga minchi na nei todo boldo hin nei zo hijia ko na chu sumle pai ning hlinga hin la lu na in chen ko sa hin ki sim thei asu pi awa naw hin to sot thei ho chu Mihat ti ding dol a hetai bangol hat hoding in jong gursi lampanga alule in chen sim do na man thei a hetai tu khanga fighting zone chu international market ahung su do ta na hi ti chu tu ni khwa dinga jong Thumantam Akhang-A Mihat hoti EimiTimeseditorial kuna in sim do theo hi chan chu hitan ti